Ini press conference bangke EPSLC itu election manifesto aplikasi itu SSC kan counter kantung Kongres lapen BJP itu election manifesto bangke release itu parliament ini abjuro kita hard copy itu teknologi lapen foregone conclusion harus manifesto bangke national party itu itu apa masuk mati kalbi lah di masa tu kan angka jadi long list tak sudah itu setelah EPSLC tu election manifesto bangke jadi tu teknologi artikel kita tu nasi antara bangke kacu alam saya si kita isi bangke jadi kita kamu alam itu klaim bom lapen klaim G langsung hormu BJP kali EPSLC election manifesto lo top on pi sige council re-election aku tak lamthei sida start chupidam tang nikan kithom suse atung lalok se kapar sulo re-election ku rathan achu belo pathor taklo ta re-election abadelo ta re-election ku pia potsi awadat made parsuji parsu se walam ta EPSLC election manifesto lo ini lama bangke latung pulo non tribal amendment bangke voter list kan thande ko lapen non tribal atung election ta thole hala bangso alam ta EPSLC election manifesto lo top lapen ke latung pulo high court long ta case high tu la re-election na case ta lapen ke hala 6 schedule paragraph 2 sub paragraph 7 mane voter list ta council rules ki miselam lapen ke kici atung pan paro atung pan non tribal atung pan voter list kan amendment langsung alam kalau tidak Masih high court case pian lo kutapu haya lo kutapu tak haya order paklan gitu kirema order paklan gitu lapen atung election manifesto lo kan high court atung case kita tidak mau pakai gitu anda partai nah ini banget atung non tribal atung kita tentang council election lo ke high latung mengkat case bilo hal haya kita bantah langsung election manifesto lo masih lahai kata we landam pulote rata kan kata cukai ate maju ka political parties tame remdet seta highget seta election of claim di kidamji rata kan kamatha ponji ke election manifesto lo sih topik नहीं seta non EPSLC tumke alam tum lahai ka do bela re-election alam ta confident non tribal amen voter list kan jangan di alam tak ada non tribal atum election through rolek tu alam kala tu top confident high court case kiren kaya tak top confident akan atum kita kontrol bangke passing remark asam ilong bet kita kontrol siap test tu autonomous state apa kan atum top kontrol tu kita piniarnya deal today EPSLC party tu autonomous state के हम memorandum के सरकार अपन impact kita masih rata kapabang akamsi latung iklan cok sini lebih SC dan bagai ini press conference dan jok rata kita pacin hidup lain orang cihek dan ini press conference